Ngwatanio ya kama mbunge ilio mbunge kivathukanio kuma kauntini ya Masaku nimakulya silikali nene kwisila mbunge ya kati ileelangye Miao itumikaa walanioni wa kunengane syana kuma iseseni sya kuisuvia kana adoption kwa meenda Kwosa Syana na kuisuvia nundu mbingi syasyo nisyikalite iseseni isya usuvia syana kwa ivinda yasa syalite kwithiwa syanenganiwe kusuviwa misini tasya ileelangye akama nena ivindani ila matambuka kunengane utethio wa sindu kivathukanio kiseseni cha kusuvia na kulunga mituo ya syana cha Masaku Rescue Center kilaki Katoloni. Daniel Mongela nukutueleza. Ngwatanio ya kama mbunge ilio mbunge kivathukanio kauntini ya Masaku mainena ivindani la matambuka kiseseni cha kusuvia na kulunga syana cha Masaku Rescue Center ni maunya witano kwa silikali kwisila kwi mbunge Kuleelw'A Miao itumikaa walanioni wa Kwosa Syana kana adoption nikenda kwikithekana syana mbingi ila syikalite kwa ivinda ya santhini wa nyumba ithi sya usuvia syana nisyetha sikwata misi na kundu kwa usuvi wata syana ila ingi sisyoni. Problem the institution is having is that mtoto anafikisha 18 years hajaienda kwa community na angetaka sasa kuanza maisha. Sasa anakuwa hapa kwa hii rescue center, yet is a child that anaweza kuwa huko nje na aendelee na maisha yake. If you are there na ungetaka mtoto ukuje umfoste, umsomeshe, aendelee maisha, akuwe na nyumbani kwake, akuwe na identity ya nyumba, akuwe na identity ya kujua kumbe kuna mtu ananipenda hapa, you can come and talk to them, you can foster a child. Na pia tunaomba serikali yetu kama inaweza legeza kidogo the process of adoption, because I'm sure there are people outside there who take even 3-4 years in this process. So tunaomba serikali, kwa sababu watoto wako hapa wanataka mahali wanaweza ita nyumbani, wanataka mzazi ambaye wanaweza ita mama na baba. So tunaomba serikali kama wanaweza tusupport na kusupport this institution, tunaweza furahi sana. Ni uneni ula waendeana kwa watomba ni muka wa mbunge wa kilio mbunge cha Masaku Mwandu Beatrice Mbete Caleb ula wakulya sei Kwosa na wito kenda cho cha kuoya kenda kuolanga siko syana kwithiwa siivichwa iseseni ithi mundu lote na kana no kyakosokana ba akasuvia kana kutakake ukethia ni wathuthia kana kau na aisuvia kana tawe mwene tamusei na ntwethio na mundu no ekale mwaka muima na kana through children's office na maisio kaingi makatungililo mathango makasai na maisi wondu maende usuvia kana kau no ithia kana ka ni katethwa kakile mubako wa kuthina na kayende onesa twamana kana beona twana twingi twokie batu tunini miaka 6 twina miaka 15 na bado no twende kalabanu ndo twisikuni kwa musiko ko twivoya community kana kisio tu nini tuona syana sya kisioni na syana sya tungea wana syai na ndo mamosi na kisio ko tose jukumu isu ya kusuvia syana situ na ndo methe na kithio kila cha tene cha kusuvia syana. Nake Mwandu Damaris Kasula na ulani muungamei wa kiseseki ni wakathi ya itambi yo siwe na kaa na ilisekana veo na vata wandu alamena utoni Kwosa Syana na kuendea na usieya kuma iseseni ithi sya usuvia syana nundu mbingi syasyo nisyikalite iseseni kwa ivinda ya samuno syalite itha sivulana na ileelangye meisioni sya nduani. Thina wa umuthi twina muvea muno nundu wa kwithiwa ni twethiwa twitembelewa ni akama heshimiwa ma Masaku County na ni twethiwa na ivinda iseo syana ni syethiwa siyiwa moyo muno nundu wa kumathocha na kuona ona meyumitie na mama ete asindu mbingi muno ila syana ni syethiwa yiwa moyo na itana na twikendewio muno ni unengana syana situ nthini wa institution nundu tipo the right place kwa ya syana kwa unina tunga muvea muno nundu wa kwithiwa ona twikwata eniasu ala ni methiwa ona momena ivinda iseo na syana na mendewa nundu wa wia ula twendeye. Daniel Mongela, Mutungu TV, kuma va kiseseni cha Masaku Rescue Center kauntini ya Masaku.